फाइनाय एप्रिल तालनि 3 सालमारिओ उदयपुर कतर खलाई लुकुथुम पान्दा अंगनानि थागै दंगो आबर राहारिनो तिनि तां सालो साब्रम बखास्तिनि मनुबनकुल 28 सिलासरिनि बिसिंगो मनुबनकुल साबजुनालनि बिसिंतै कतर खलाई बाइग्रेलि खलाइजाखा फुंनि दामचि तामानि जरावो चिचार एडिसि विलेज आमचाइनि Tipra Motha bodolni adongrok joto khathansa khlai monubonkuल motor stand kuthum laikha tinini salo monubonkuल motor stand ni simi bike rally khlai laikha kathalia sorite rupai sori shuanite monubonkuल bazar ti khlai haino hai monubonkuल ni motor stand mathak jakha o bike rally o phai manjak phaika Tipra Motha party ni Molindra Tripura block president Mahi Charan Tripura te South Hangkhorni YTF president Surojit Marak YTF block president Talijoy Tripura Monubonkuल Subzonal chairman Dhananjoy Tripura 39 Mono ex candidate TMP Kokthumni Bwkhak South district YTF president Mahi Charan Tripura Fainai April talni 3 salmario Udaipur Kotor Lukuthum Panda angnani thangai tongmani te aro Salgra Hangkhorni Lukurokto Bubagrano Loginani bagai Bwkhak te Bwkhak Kok borok roman script ni sarmungno daktino marinai te Tiprasa ekor daktino implement maklainai abno kari village council election daktino maklainai hini bo sawik narika tongkosong lukurokto nai tonggi thinangni chatini bangpliwo Kebang mariro bugrano ke bengka kebang ma bororo bugrano sejata kebang ma netaro bugrano hanya shalaika Kebang mariro, bugrano ke bengka, kebang ma bororo, bugrano sejata, kebang ma netaro, bugrano hanya shalaika. O jesu pano ke bengo, jesu pano sejabo, jesu hanya safano, abo mungsha tulia. Tini kebayang de kunoka, tini kebayang de kunoka, tini kebayang de kunoka. Kami shalaika, bazar bazar shalaika, kayang benang de shalaika. Bisis Khlai sini media friends rokno जों तिनी बिशेष खालाय सिनि मनोबंकल साबजुनालनि आन्दारो जों बाइक रेली खालायहा सिनि बाइक रेली जों खालायमानि मेन उद्देश्य हा सिनि फाइनाय 3 तारिख सिनि जे उदयपुर मास गैदारिं नो लावैनो सिनि ओ बाइक रेली तो सिनि साउथ डिस्ट्रिक्ट जे YTF नि जे फान अबनो फनुक नानि बागै जों साउथ डिस्ट्रिक्ट जे Tipra Motha YTF EWF ताबो स्ट्रंग दङ एवं फाइनाय जे संमारि सबाय दंनाय ओ जागादर जों सिनि युथ नि बिसिंति Tipra Motha नि बिसिंति EWF नि बिसिंति जों सिनि
फाननो नुनाय सिनि विशेष खालाय सिनि साउथनि जे तीनटा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि दंनाय 26 बिचन्द्र कलसि 27 पूर्व मणिपुर बोरातली 28 सिलासरि मनोबंकल ई जागा द्रजों ताबा सिनि जे फाननो तुरुक तुरुक खालाय जों नुग्लाय दङ एवं बुसकां जराबो जों आरो तामाने कतर जों प्रग्राम खालायनायनि आसा खालायो अङै जों इमोननो कबकनाय जत्त सिनि साउथनि वाइटिएफ टिडब्लिउ तिप्रा मथान रकनो जों इमोनो कबकनाय जे फाइनाय 3 तारिख जे महाराष्ट्रनि जे उदयपुर मास गेदारिं ओ मास गेदारिं जों गोबां खालाय थांलायनाय जत्त तानि होनलाय सिनि जे मानथाय तिप्रासा एकट ओ तिप्रासा एकटनो दाक्ति इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै जों ओ जागायाव जों खरां तिसानाय एवं सिनि हाबु बाग्रा ओ जागा फायै जोनो साइर फायनाय सिनि जे ताबा तिप्रासा एकटनि कन्डिशन ओ जागा थाइदं जों तामा मानानै थाइदं अबतरनो बहुत साइ खानानै अबनि बागै सिनि जत्त साउथनि लुकुरकना कयनाय जों 3 तारिख ओ जागा थाइ मानजानानै बागै